Profesa Abraham Kithure Kindiki chero mwakene yangirie mwana kenda mirongo mwanja na yele ntere chadaraka kaunti adarakanidi Kindiki ni musiasa wakiri na nendi ministero tari ni rais Ruto kurunga miraro wangiro karebondene Kindiki ne direte nende senator wa kaunti adarakanidi kuma mwakene yangirie yele 13 mwanka yangirie yele mirongo na yele nona netio chorebo kinende ba mwanya ki rais Ruto nyuma ya kurunga nuena kinyago tetera Kenya kwanza kirekesi durano eredirite kwa ni Raila Odinga Martin Mugambi katumnyidi mkurukiro gendo ro Professor Abraham Kithure Kindiki Turani rundu ni kirege chigombunge kya Tharaka kaunti ya Tharaka ni tariki 16 mweri wa mugwanja mwanka wa 1970 na chiri kura chiarwa kana gakaije karetwa Abraham Kithure Kindiki na kwirwo mwana kura uyu tunginwe Professor Kithure Kindiki mwene gweta kagita ka nora rorotirwe ari minister wokaria bwandeni kiri thirikari ya mutongoru wa mugongo ndagitari William Ruto Kithure Kindiki arathomera kiri chukuria gutinda rundu ni arathongira chukuria gutinde akamatungu kuthongira chukuru ya Nthaka ya Renana na chukuru ya Nthaka ya Tharaka mbere ya kuthongira kiri University ya Moi na nkinya kurikiria kiri University ya Pretoria nthiguru ya South Africa arathomere wakiri kana watho bwa nthiguru nyuma ya kithomo Professor Kithure Kindiki arambiria kuruta wira ari mwarimu wa watho kiri University ya Moi na kagita waku aratwika munenkaniri kira kiri kampuni imwe nthiguru ya South Africa na nyuma ni aratwika wakiri wa watho kiri koti nene ya nthiguru ya Kenya Kithure Kindiki nyuma ya mpagaga cia kura mwanka wa 2007 aratwika umwe mawakiri mara marugamirite ndagitari William Ruto na Uhuru Kenyatta nthiguru ya kiri koti nene ya manthiguru bathitangitwe na magamba mwanka wa 2013 Professor Kithure Kindiki araromba gitigio senator wa kaunti ya Tharaka Nithi na arathurwa ari senator wa mbere kiri kaunti inu. Muache kukataa pesa kuongezwa katika counties. Kuma mwanka wa 2017 Professor Kithure Kindiki arauga ikuromba itaria kairi gitigio senator kiri kaunti no na wendibo akariba kaunti ya Tharaka Nithi arathurwa ari senator ya kairi ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ari na kiama kia Jubilee ara nyuma ni atwikithirwe munini wa mwaria wa mbunge ni ya Senate Ire tariki 24 mweri wa 5 mwanka wa 2020 arakutha kuthwa kuma utongoriani bwa bunge ya Senate amwe na atongoria barabangi barabagwataga ndagitari William Ruto mbaru bobo nyuma ya mpatho kumira gatagati ka mutongoru wa mugongo kagita Uhuru Kenyatta na munini wake ndagitari William Ruto akigwatagia munini wa mugongo wa kagita ndagitari William Ruto uringini bwa chiacha cha gutwika mutongoru wa mugongo arerikana Kindiki na kwenda agitikia ngavana wa kathatu wa kaunti ni ya Tharaka Nithi Ire tariki 18 mweri wa 2 mwanka woyu na kiatho kinene kira giakinyitwo ndagitari William Ruto aratangacha kuthukia Kithure Kindiki athiko mugwatia chiacha cia kuromba gitigio tongoria ba mugongo bwa nthiguru ya Kenya Kindiki aretigira. Watu wa Tharaka Nithi mnaona hiyo sinema? Hii ni timu ya Kenya kwanza ya kusukuma gurudumu ya Kenya kwanza ya national. Kagita gaka iri gathi Gachagua arathuku ari munini wa ndagitari William Ruto amwe na gutwika Kithure Kindiki na miena yonthe nwe akwiragiria gutwika munini wa ndagitari William Ruto Kindiki arathura na kuga kuma chiachani wa kagita na atikwenda giti gia kuorotwa kana kunenkerwa wira no erikwe ya kithirikari kagita gaka inyuma ya Professor Kithure Kindiki kwaria miarie no arathuku ndagitari William Ruto na kumutwikithia munene wa chiacha chiake na nkinyo ringi bwa kura chiake cio tongoria bwa mugongo.
nyuma ya oringibwa kura tariki 9 mweri 8 mwaka uyu Profesa Kithure Kindiki amwe na mawakiri mara mangi barathungira koti nene ya nthiguru ya Kenya gukindana na mawakiri ba rwangi rwa Azimio nyuma ya mutongoria wa rwangi rwa Azimio Raila Odinga kurega mpumi cia kithurano kinene gya tariki inu. Those events Ndagitari William Ruto aranyuithwa muma Profesa Kithure Kindiki wa eterete na riegoro riake rirauma arorotwa ari Minister wa Ukaria bwa ndeni ya nthiguru ya Kenya thirikari ni Ndagitari William Ruto. Administration. Kiripotera Wero TV mbitagwa Martin Mugambi.